Whenga Maria ko ni ke humaya whaiti ki vitio no he whiawhini ke whakahate ka te motoru ko motowen si ngahi whae na moulawe I he ofa pia moe monu na omi Johnny Fatukala pia mono hoa pe he kono ki family na ni nana omi ai baanga ni mafe kia te au he ahoni ke uhanga o vahe at ka te ki motoru ke mou inasi I he na mea ofa sapate fae kia te ki motoru hono ko toa pesi fofongai fae I he me mipa group tonga tapu pia o kou hanga pe o hulu at ke mou sio mai pe ki ai pia o kou whakamalo heni ki Johnny Kaumasi ono family I he ofa pia mo tokoni o kuna fai ke tau silawe monu I ai pa mo tau ngahi fae I he ahoni pia o kou whatawangi ke o tua ke ne whaitape kina mai ai fae ko ni Kaumasi ono hoa pia mo na ki family pia ke ne toi whakafonu wangi mua sio na ayanga mea ko iha ko ofa to mata kakano pe vai manawa kuna fai ko taulawe ai si ngai fae ki o tutongan. Whatawange pe a watu si na popoaki ka te motor ko toa pe si ngai fae. Na wate na popoaki pa mo na ofa. Whatawange ke mo mau hasapate fae fia mo fon kele si ia fok ia apong pongina. Ya kuna whakaamu pe hoko na ki tokoni ko ha tokoni lele yat ka te motoru pe ke lawai hasi mo ngai fatongia I he tokoni koni na ana o mai pia ko fia ke o atua he ahoni ai whakamaro lai ka te motoru ko toa pe ai whenga ako toa pe na tau whai o lawa ke tau inasi I he monu pia mo tapuaki koni o mai Johnny Kaumasi ono family pia ko tau mau pe ai ofalahi ke whae ko ni Kaumasi ono family pia mo lotu tau whehufia aki ke tau hufia ai whae ko ni pa mon family ke o tua ko ia ke tuku hatapua ke te nau tolu ko ia ko ofa ko na anau whai. Whatawange pe ia urerea ke te motoru ka te tau mau ai loto ofa mo honga ia ke tau tari lelei ai ofa pe mo tokoni na omi he whae ko ni. Ko ofa lahi at ke te motoru pe mo popak sapat whae at ke te motoru ko toa pe ofa ke mo mau ha sapate whae fia I aha pumpungina pia ke fon tapu e kina pia ke kau ai e ki I he mea koto